fufuo party no ye ginam kwawu nso ye ginam me ka che se kwawu train no etunra etunra ko gina lenda do o IGP mu nyina fa hobi ebetu ahyenkafofo ne akwantufofo dissect kwawu wo mo bo adwuma pa bambo won nsam nyina gina brane ti anu anwumre be no nso no na se de ye fro kwawu pepo no akosoro ho se ya lande Adom Park ila lande wo ho ya enne kopem kwasiada de kwawu ye ginam na kwasiada na wi an ye descende ne asaba back because Easter Monday Christo so de kwasiada na djua de wosi edidi ne de fufuo party no ebro no but ye ni nkomotel menya rosaje wo fi ha say na ya meka say usually no when I see women doing some things for themselves ya na mani age pa because obi won ma how better na say or realize obi ban bibi kakra sana why ne ma but nya media doma chedie bi adua mmemu in fact ma said ye intuition and na fe kwa na sade wo ho no asem timi siw so no kra no fa ne yi a ya do ma chede kese e to me ko rose ho na ye ni nkomo ye hwe adwumade bi ba so e ho nsem ne sade enti a wase etumdika na adwumade nyina ye de ho agimu rose akwa ba ye nua na mpombo ko de nyame adom e de nyankopon awonso o nyame gusu sra ye and I am a ntade bi to say pa really yes and I'm a fan of ladies in me pentade bi to say papa why efe nyankopon sra say one card do match de na nhye na o de dom ye mo nso a eja nyankopon e de aka ho ye hwe ye ka se rosaje ya we hena yo we de michia ahwefo ye ka rosaje ye oba bi a nyankopon de na adom ne ngosra adom me e fa nwonto mu se me mfa nka ono nyankopon asem na me sati se metu nwom ache yi pa me first album ba in 2013 nti me call me 11 years ni no gospel industry ni munyame adom me yi 3 albums any single na metu nwom apart from nwom metu no I also do a lot of things apart from enyum to nti me sure say yeguso aye kasa yi mechereche sa ne mani nyina be yi de ho apie kakra yen share in the industry no how has it been well enya easy the enya easy on say being a woman a male dominated industry is very very difficult but say yankopon ema o vision he makes provision nti yes eye den krampo say den if you are still focused na ne nyame peso aye wo abrabo mu obeye because they be anyame person ohira ne mba he needs a vessel yes into no who avail wo hu dia ene de nyame person ne wo ye de o de obeye yen hwe nyuma hodo bi a odi aba abonti abeka se wo maso na obi a twa nani abehwe se oh sister na boss anwum we ebi ne de he wo yo nyame uye na watoya wota okay eja wa hwemiso odane minu me nyina shiro we bia me shira puna mami mini mi fie for ya ye shira we mi say nyomo no yetie pa ye do nyomo no pa but miti ase uni problem bra oh nyame shira o amen nyame shira o and onyom ye di akira in fact ensem wa eka de bia me kasa de amani gi wadwumtuni bi ti se wo ho ne se me wura ho a me wonwom a meto ye wonwom that's right se me kwa bambuo mu a me wonwom a meto am de be kekere me wure se me ni age nso a me wonwom a me de be da awurade ase nyame nhira o amen nyame nhira ye hwe ti se menim se dwumadie bi ba so ye ni se dwumadie ne ho komo eno fade ho yo some years ago na de bia se me da na me susu da ye se me hwe nkwala ne ade but se bi na me nti ase me ko bebi na me ko to nwuma na asofo hye me nkom ye hu se wo hwe nkwala ne ade ase me hwe nkwala ye mi so ma wo me hwe me ma ana ye noa na ese de bi enye sa ti nyame ye mado na me hye asofo pani bi ye friend Apostle Selassie Adai bebi o wo bi nyame hira no no se no ne nyame pese wo kire de sebi wo to nwum e de twe akra emma kofu honhom eme but what can you do to also help people physically in need ti na che se eno na nyame pese wo ye nti ono no kire me kwan mefa so a me donations me boaboa nkwala ne ade but as a nyumtuni nso no me ntumi mfidi nkrofo physically nkwa che se honhom de no susu beka nti sebi o me donation sebi bi o me call schools me call orphanages me hwe widows me call hospitals che se prisons na station baby honhom ne be direct se fa wa ko na o de ko ti me wi na at the end of the day na me de osode ne ayeye aka ho de amanyame okay nti eno na e de sa program e ba so na program ne din e da so ye Kadia Hakarat Hatov. Okay.
Kadia Hakarat Hatov. A Hebrew and Greek word. I just said the heart of gratitude. Oh, yes. The heart of gratitude. Into Kadia Hakarat. That's right. Okay. Into me started saying me year from 2016, 2017. Into this year, the 7th edition. Wow. Yes. Wow. Into this year, share the nature for him. Nyame adoma 7th April. I day ni mi akwese day di kan wo April busumeni mu no. Ye be hia e wo Perez Chapel e wo Matayeko Dansoman. Okay. Ansa na wo bedu Flamingo traffic light na se ho na asori kese ye sofu penina oda ano ye Bishop Raymond Akwa. Ono no oda ano nti ho na ye be hia aye be sori nyame aye ne kese nyame adom so be nya nwumtufo ekuku dam a mo ba be ka me homa ye sori epagya nyame won se to da ye nim se nyame aye bi amayen but esan se ye wo ye dwumedi bebredi nti ye nya adagye mfo se ye be sori nyame woni adagye yes ma ye hu se ne wa ye amayen ye ni aso nti this is a privilege say wo nyame aye bibi ama se nyame nye hwempo ma wo mpo de wo nkwa achew wo amodin and I know statistics say January February nkwa nipa 320 na nam accidents we free mu ebi wo hokra na pressure da na brabo so no ano wo hye ukoba de bia nti se nyame bo wo hu ba na wo hwe wo so this is a privilege bra na beka ye hu na yen sorry nyame na yen ne kese na yen ma nyame hu se nkwa na ode a cheye no ye ni aso me nuanom ne me papa nom ni omo ba beka me hu ma ya sorry nyame me friend se me bra Penny Jack Alolomi ba be ka me hu Kofi Owusu pepra eba okay, Gabi Akwe eba Ohine ba Clement Divine Arthur Akosua Carl just any anyumtufo akese omo ba be kan ye ho nti me pa cho wo hwe me ana wotie me enti na fie because wo hwe ne ya fam from the beginning of this year no aye tough pa na so nyame aboye ho ban na se ekura April mo na just said the second quarter of the year nti no bra na beka ye ho ne sorry nyame ye hwe time ne time be nyame adoma 4 p.m. after church na se metimi akoma sorry wa ponkra ko fufu adi wo wie kra wo betumi chese wagigi adem kakra na wa kunu no asesa nkwada no na nyina ma bepie mu aba na o ma be sorry nyame aye nyame kese don't come like that wo de bra se wo ba be gi bibi efri nyakopon wo be gi sorry mo ni mo gi di se bebi bia mienu ana miensa be hia nyankopon ewo ho a yabo ne din no insenkyerene ne awonwade asisi because said this year wakaha na a prophetic year no be bisa me say aden me say wo hwe me program no so a ye wa nwumtufo 6 including me ka ho a 7 obi anim say 7 susu perfect number yes it stands for perfection program no so baso on the 7th of April stands so the 7th edition okay nti wo hwe a wo say 777 na nti awonwade ne nsenkyerene ebesi ho ne de wo bi da wonti bi da bra na beka me ho na nyame be ye kese yan hwe bia na obi ba na wayera contact bi ho nipa ne betumi afre na ma direct no na obi won mo ye hoho bi okwa so tenkra but wo mpie pacho pesa wo ba wo de se wo kita Uber kra na wo boat you can just google it Perez Chapel Zoeland Dansoman Matayeko just before the traffic light into Google it will just come straight Zoeland to me Irakra who basu na baby why you confused me ka Matayeko no confuse Matayeko bi wo tema wo say baby but where you Dansoman Matayeko into pacho Google you come straight to the church premises so who basu na why you are to my friend 0241 458279 0241 458279 and now 020 311 9611 0203 11 9611 obi wo ho obeka se o me pese me support program no na nyame nsa ye kese mpacho betuma friend number 0241 458279 wo de wo fra ukakra wa opese o de support because after the program no ye donation until after that no so na yen so yakoye doye ama omo anyankopon e de omato yakoma so se yen ye omadoye okay yeah that's it Adom TV no aba no o ha ka bo se phone asase Adom no aba no Grace yeah that's it Rose enya hwe Grace ni gina o ma Adom Adom na me gina na yakopon ya Adom a 7th ibeshia na ya be so yakopon Adom a chede odi ama no ayekese yakopon shira na onka ho ya chi adade so maye me pese me so me da omo ma support we say J branch brand for all these years with J's Ministries and almost so masini this year for this program narrow mineral water see rose why ya dear pa ya pese ya ma unso
Prudi Holdings say e pese e boa wo Insuraba Enterprise say mema wo ntaade e na Mildash Collections say mema wo ntaade Just Juice say mema wo drinks ne bibia aka ho che say nkofo bebre aso yase Ernesto Designs or say wo mema ne ma na omo ba ke wo nyina ntare ne nyina me pamade ama wo nti we de nyame hwa wo so pese wo boa ekwan wo ho no mo ye da sepa ebusia na ese no Rosa J do no wo hwe wo hu say enwum no etwagu enwum e ba ko to ho akoyi nyame ayi akoda nyame ase no ebe ye kese anoche wa bani ye na ye homra bedwam su ne de aka kire ne nyina no ye de